Kako te hvalio čovjek sad, je? Ej, za Cibonu je bilo najgore to što ja naredne godine... Ako nisi znao, to je najbolja utakmica koja se odigra. Vlado, sutra da vas zovu u Zadar. Jel bi došli da vas sutra pozovu da dođete opet u Zadar? Ali teško bi odbio poziv. Majke, teško, Zadar je... Pazi, ova dvorana, zamisli da sam ja imao ovih 10.000, 10.000 što vi kažete, navijača, sunce ti, Bibinje, Diklo, Sukošar. Stojko, Stojko. Zamisli kad bi ovdje zagrabili. Ajde dođi samo da te šlikam. Nažalost, onda ja nisam nikad vidio da je bilo preko 2 ili 3 tisuće u ovoj dvorani. Šta je ovo? Ajde, uvijek smo ga puno pričati, da se slikamo. Šta sam vam rekao? Evo sam najbolje utakmice u životu. 36 poena, a on u senci ostao kakav govor. Slušaj, ti si onda tek shvatio da postoji košarce triple double. Gdje si igrao bolje nego kod mene? Gdje si igrao bolje nego kod mene? Kad si dalo više koše? Bio si golman, čitao vreme samo ušao na radu. Bio si golman, 20 pojena. Ćao.